We have apprehended 3 of the people who allegedly has committed this offence, or we will ensure that they will be punished by law by ensuring a fair and proper and per legally whatever the maximum punishment which can be given to them. We will do investigation according to that. सकाळच्यान अशें आयकपाक येता की ते जे कोण आसले पळय ते थंयच ऑन द स्पॉट आसले हय कितें पूण आमकां तुमी सकाळचे विचारताले पळय कोण तुमकां दुबाव बीन आहा म्हणून आमी ना म्हणटले कित्याक आय हॅड अ डावट वी न्यू हू दे वर बट वी जस्ट वॉन्टेड टू मेक शुअर दॅट वी हॅव इनफ एविडन्स बिकॉज द केस वील बी वीक विदाउट एविडन्स ओके एंड दे हॅव बीन इन्स्टिगेटेड बाय सर्टन high level people. We totally have the trust and the belief in the judiciary. सोमारा सांज मेरेन छत्रपती शिवाजी महाराजांचो नवो पुतळो हाडून ताची विधिवत स्थापना केली. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर आनी श्याम सुंदर फट्टे.